تمام خوش ببینرین هجا ایرو 15 هزیران 2023 روژان روژا پیشمی بویا رو گشتنی هری سرکه و هری بالکش یعنی سرانسری جهان رودانه حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شوار پیشکش بکن. بله جاری کننده ما خوش ببینرین هجا رواج بر زخت طالبان و ریوبریا پاکستانی به هزاران ولاتین وان ولاتان خستیل سریا کوچبری خیالیم بشه که مزن ین وان کوچبران دبنی دریای سپید بداوی دبه جبر کشتیا کوچبران یا لپراوین یونانستان نوقی آوی بوی هریکم هفته و نه کس مرن ده وی چارچوبه دجیم ریوبریا آتینای سی روشین راگهاند. کشتیه گو کوچبر و پنابرته دبون شوا 13-14 حزیرانی لپراو نیوگراوا پیلوپونیز مورا نوقیبن آوی بو. یکینه این اولکاریا پراوی دیار کر گو هری کم هفته و نه کس مرنه 104 کس هاتن رزگار کرن. لیبلیل گوری مدیای یونانی بیلانچود کارهیم بیتر گرام ببه. لگوری دانه دست بکه کشتیج لیبیای بریکتو بو و بری خوال ایتالیای بو. پرانیا کسیم بساقی هاتن رزگار کرن ج سوریا پاکستان و مصرینه. کشتیا گوته گوتن موتورا خو خرابو لپراو ناونتوی نوقیبن آوی بو. تند نوا 15 دقیقه کشتی به تمامی نوقیبن آوی بو. بردفکه اولکاریا پراوی نیکولاوس الکسو ج تلویزیون که یونانی را آخوی او گوت کشتی بقاسی 25 حتی 30 متری دریش بو. سر پرا کشتی تجی بو. هندره ویجی به همان رنگی تجی بو. ج بردفکن حکومت الیاسیان کانتاری جی گوت ام نزانم به چند کستی دبون. لیبلی امزانن گو بازرگان مروان جبو کشتی کنترول بکن مروان تیدا آسی دکن. باشنای زانیم به چند کس کشتی دبون لیبلی ریخستنا کوچبریه یا ناونتوایی ده تخمین خویا دستپیک دراگهان گو 400 روی هبون. پشتی گوش کسین هاتن رزگار کرن آگاهی هاتن ورگرتن دیار بو گوت کشتی ده هری کم 705 کس هبون گو نیزی 100 جوان زاروک بون. افدانش بیلانچوی از 30 حزیران 2016 آل پراوین یونان گرانتره گوه دمه 320 کسان جیانا خوش دستا بو. Η αντίσταση των Ουκρανών και η στεναρή υπεράσπιση της εθνικής τους ακεραιότητας συγκινεί τον ελληνικό. سرکومارا یونانی کاترینا ساکلارو پولو چوجه بو یری. وکیل سرک وزیر یوانی سارماس جی جبو سی روژان لولید شین راگهاند. Enfin, la louche, hein, comme ça, là. C'est le vert qui pense que non et effectivement... سروکا دکتورین جیهانه گوره خستنک جواکیا سیویل فلورنس ریگال جرادیویا فرانچین فورا آخوی و بانگ لدولتان کر گول دریای پولیتیکای کراستقین آرزگار کرنه به آفرینن. ریگال گوت لدریای سپی سال 2014 و بهتری 20,000 کس مرنه. اف دور گورستانه که. ریگال دیار کر گود و فرونتکس دست لروشه ورده و افتشت آنی زمان. ام لبنده دولتانن گو سفربریه که خورد بکن بشونا سوزین مالی پیوستی برزگار کرنا مروان هیه دریا قاده که مروویه. بلی روشکان باقیا لافغانستان والا دیگه کجبرین افغان ین لجدسترات طالبان دراون دسر ایرانی را دخوازن خواه بگهنن ترکیه پشترجی اوروپا لیا دیار او یک نبقاسی گوتن حسان اف کجبرین کو جعالی کومنجاتیان و تینه گرتن اشکنجین جور به جور لوان تینه گرن پشتی پریان جمالباتین وان دگرن و جاری وان برددن برفرهیا وی تراجدیه جیم دنو چامه ده املی تماشا بکن. پشتی کو امریکا ج افغانستان درکت ولاد تباغ ده 1021 جعالی طالبانی و هاتا کنترول کرن بسات هزاران افغانیش ولات خورویان. افغانین کجبر طالبانی درون هول ددن جسینور ایران در باسی ترکیه ببن. کوچبری ج افغانستان دسر ایرانی را خوگهاندن ترکیه و پشرجی در باسونا اوروپایه. اف یک جی وکه ریگه کوانیا سرکه
کو بدهان سالتی بکار آنین. لی کوچبریا افغانان وسانه حسانه. گلک جاران کوچبر جالی کومین چته و تین رواندن و اشکنجه کرن. کومین چته ویدیوین کوچبرین کودیل دیگرن جمالباتین واره دشینن و جبو بردان آوان فیدیه دخوازن. هری داوی جی ویدیویا چند افغانین دن لسر مدیا جواکی هاتا پاروکرن کو جالی چته آن و هاتنه گرتن. کوچبرین افغان این کل دورا سری چیایه کی بزنجیران گریدایینه داخوازا بردانی دکن. زلام افغان ای کدنا و خوین و توزی دماید بیجه. دوه از هاتم رواندن جبو هر یکی جمع $4,000 دخوازن. بشه و روش لمه دخن. اینجا دیروز منو تازه دوزا گرفت اینا رو 5-6 روز میشه هزار کدام میگه $5,000 $4,000 باید بر ما بدی. اف نیشان دده کوچتین لی ایرانی بپرانی کوچبرین افغان این هول ددن خو بکینن اوروپای دروینن. تبی حمو زحمتیان جی کوچبریا لافغانستان دوامه. تبی کل ترکیه ده سالا 2017 جبوره لبر در باسبونا کوچبران بگیره دست بلیکرنا دیوار کربوشی لی کوچبری دوامه. کمات کشینا دژ گندلیه اوروپای راپورا خوی سال 2022 اشکره کرد کمی دیار کرد که 10 ولاتین پیشنیارین هی پیک نه آنینه هر وا ترکیه یک ج ولاتین سرکین ده راپور دجی خوی گرتیه. کمات کشینا لدژ گندلیه اوروپای تکلداری روشا گندلیه لترکیه شاریدا لگوری ویه که روشا لترکیه نباشه. در راپورا کمی 2022 ده که دنوا کنسیا اوروپای ده تف دیگره ترکیه جی دناوا 11 ولاتان ده کو پیشنیارین هی پیکنانینه. لگوری راپوری ترکیه جسو یک پیشنیارین کومی ین دربار وکیل دادگر و دوزگران ده جسادی 51.6 بجه نانیه. هر وها جسادی 38.7 نیو بجه آنیه جسادی 9.7 به تمامی پیک آنیه. دوان دانین داوی درکتیه هولیه لگوری سال 2021 کان ترکیه تگوهرتنه که ارینی پیک نهاتیه. دناوا 10 ولاتین کومی ده تکوشینا لدژ گندلیه ده وکه ولاتین هری نسرکتی نشان دا لگل ترکیه، ارمنستان، بلژیکا، آلمانیا، اوستوریا، ماجریستان، دانمارکا، لوکسمبورگ، مالتا، دانمارکا و هر وها مولدووا جهنم. بلم درباس روشا اوکراینی ببن روسیا لپیشبری ایریشا دجبریا اوکراینی دخوازه حرمین کو حتنها کنترول کرنه بپاريزه لكيلاكا فيجيم پیمانا چکن نوکلریین تاکتیکی لگل بلاروسی ولاتین روش آوای بجارک ده بهرس کریه وزیرین پاراسنی ناتوی جارک دن لبروکسل کمبون و روژاوا وانیا سرک جارک دن شری لوکراینیه. وزیرین پاراستنی ناتو لبارگهاوی بروکسل کمبونه. وزیر پاراستنی اوکراینیا جی بجداری جوینی بو. د جوینی در روژاوا سرکه شری لسر خاکا اوکراینیا بو. ایریشا دجبر یا سروک اوکراینیای ولادیمیر زلنسکی بریا چند روزان را گاندی و هرگلی وی هاتن گوتو بیشکرنه. سکرتری گشتی ناتوی ینس استولتنبرگ ده گوت انجامین بلوکا لشکری دوی پشتراست بکن که اوکراینیا به تیر خودچکان بگرد ساکو ایریشا خویال دجر روسیای بدومینه. یا هریگیرین که اوکو ام پشتراست بن کوچک مالزمه و لینهرین آپیویست جبو دوام کرنا ایریش لسر اوکراینیا هنه. The regional plans require a new NATO force structure. ستولتنبرگ دیار کرد که تیزانین اوکراینیا جبر هول داده که و خطین روسیا ینکو بگرانی هاتنا زفت کرنه و زرار ببینه و افتشتانی زمان و دواره آلاوین مدرن ین ناتوی ده جی ونداهی هبن. لآلیه که دن لحف کرنا روسیا و بیلاروسیا جبو چکن روسیه نوکلری تاکتیکی نرازی بون هیا. 44 ولاتان داخواز جهر دو آلیان کرن کو ریکفتنی بطال بکن.
ev banî di daxuyaniya hevpar konferansa bêçek bûyînê ya netewên Yekbûyî de hate kirin. Ji aliyê din ve cîgirê serokê Konseya Ewlekariyê ya Rûsyayê û hevalbendê serokê Rûsya Vladimir Putin Dmitry Medvedev duh got. Li ser bingeha hevpariya îsbatkirî ya welatên Rojavayê di teqîna herêkîna Bakur de pişt rast bûye. Ji ber vêyekê tu astengên rêl me bigirenîne ku pêwendiyên kabloyî yên dijminên xwe li ser binê okyanusê tune bikin. شری لسودانê du mehên xwe tejê kir û derbasî meha xwe ya siyemîn bûye hem wextê vê şerê navbera artêşa Sudanê û hêzên piştavaniya lezgîn de dijwar dibe di van êrişan de waliyê Darfurê Ebubekir hate kuştin ji mara şêniyên koçberê welatên cîranên Sudanê bûne jî milyonek derbas kir. Artêşa Sudanê ra gihand ku di encama şer û aloziya şevabûriya navbera hêzên piştevaniya lezgîn de waliyê eyaleta Darfur Hamis Abdullah Ebker hat revandin û kuştin. Şerê li Sudanê yê di navbera artêşî ya biserkêşiya Abdulfetah el-Burhan û hêzên piştevaniya lezgîn a biserkêşiya Mihemed Hemdan Daqlo de ji 15 Nîsanê ve dewam dike. Heta niha bi sedan kesan jiyana xwe ji dest dane û bêtirî milyonek welatî revîne welatên cîran. Artêşa Sudanê bi daxuyaniyekê ra gihand ku di encama şer û aloziya duh bişev ya di navbera hêzên piştevaniya lezgîn û artêşê de waliyê eyaleta Darfur Ebker hatiye kuştin. Artêşa Sudanê heman daxuyaniyê de kuştina waliyê Darfur ji aliyê hêzên piştevaniya lezgîn ve şermezarkirî wiha got. Kuştina waliyê Darfur Hamis Abdullah Ebker ji aliyê hêzên piştevaniya lezgîn ve rûpeleke nû li tawanên wî yên hovaneyên li dijî tevahiya gelê Sudanê zêde kir ku di dîroka vî welatî de nehatiye dîtin. Her wiha hate diyarkirin ku revandina waliyê Rojavayê Darfur piştî hevpeyvînekê li gel televizyona Hedes pêk hatiye ku piştredengê guleyan hatiye. Daxuyaniya artêşê de hate destnîşankirin ku Ebker yek ji wan serkirdeyên ku peymana aştiyê ya Jupa îmze kirbû û tu peywendiya wî bi nakokiya navbera artêş û hêzên çekdar re nebû. İran û Erebistana Siûdî piştî 7 salan ê aloziyê careke di nêzî hev dibin. Îranê berî hefteyekê balyozxaneya xwe ya li Siûdiyê vekiribû. Di vê çarçoveyê de Wezîrê Karê Derve ya Erebistana Siûdî Faysal bin Ferhan jî li ser rêya Tehranê ye. Piştî aloziya 7 salan İran û Erebistana Siûdî careke din beriya hev kir. Niha jî her du welat hewl didin ji nû venavbera xwe xweş bikin. Piştî Îranê heftê Hezêranê de balyozxaneya xwe Erebistana Siûdî ji nû vevekir. Trafîka hevdîtina her du welatan leztir bûye. Wezareta Karên Derve ya Îranê roja duşemê ra gihandibû ku wê Wezîrê Karên Derveyê Siûdiyê Faysal bin Ferhan li ser vexwendina wan serdana Îranê bike. Li gorî ajansa Tesnîm a Îranê, Faysal bin Ferhan wê serdana xwe de birayedarên Îranê re bicive. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê Nasir Kenanî gotibû têkiriyên fermî yên Îran û Siûdiyê baş in. Her wiha danûstandinên dawîn di navbera wezîrên her du welatan ên li başûrê Efrîkayê de ava kerbûn. Hêjayê bîrxistinê 2016 gavago Siûdiyê oldarekî şîî darvekir di navbera Tehran û Riyadê de alozî derketibû. Li Îranê jî di jî balyozxaneya Siûdiyê gelek êrîş pêk hatin û bi bûsedema balyozxana werin girtin. Her wiha dosyaya şerê Yemenê ku di navbera her du welatan de wekî krîzekê yê jî bandoreke mezin li pêwendiyan kirbû. Siûdiye û Îran bi navbeynkariya Çînê li ser vegerandina têkiliyên dîplomatîk li hev kir. Her du welatan tevî Çînê di dehê adara borî de pêdaxuyaniyeka hevpar ragihandibû ku li hevkirin wê di nava 6 rojî de pêk were.
بريميرين هجا باجرا ببارجو هي تي واتيا فلاكتي ادي تيو تي جبر في باجري لهندستان و باكستان زنجلا الارمي هاتيا ليدان بيتري 150,000 كس جبو جين اولا خاتنا و گوهستن. باجرا بپارجو یاکو بنگلاديشيه او تي واتيا فلاكتي تي پاينكو دان ایواري به تندي لبجاهيه بخه. پیل او بارانين دجوار لپراوي 325 کیلومتری یدنابرا ماندوی یا ایالت گوجورتا یا هندستان او کراچی یا پاکستان ده و روشا جیانی زحمت بکه. سرویسا مترولوژی یا هندستان هشاری داکو خانین کونشوپی ین جحریه هاتنه چکرین دبکو به تواهی حلوشن جبر باگر و لنیزی بندرا جاکوها یا هندستان جیب باندور به. لایالت گوجارت یا هندستان هات راگاندن کو بیتری 47,000 کس جه قراق و هرمین نظم هاتنه و گوهستن. وزیر گوهرتن افهای پاکستان جه راگاند کو 81,000 کس جه پراوین باشوری روشتاتی ولات هاتنه درخستن. بله جهان گاف بگاف ایدی روبوت در باسی نوا جیانا مد به اف دمک دریجه لبالفرگاه چاینجی یا سنگاپوری روبوت دوریه دا آویتن روبریا سنگاپوری کوجویه که رازی بویه راگهاند کو ایدی اوی روبوت لنوا باجر با آوه که گشتیشی دست با آویتنا دوریان بکن. جنیسانی و دو روبوتین دوریه ین لترمینال هاتنه بجه کرن داکو پشتگیری بدن پولیسین پیشین او وکی چاوی دنگه لقاده کار بکن. لگورینوچیا چینل نیوز آسیا تی پلان کرن که روبوتین دن لسرانسری سنگاپوری ورن بجه کرن. هر روبوتک به کامرای که به قاده دیتنی یا 306 پلی و گریداییه. کامرا لسر ماست که دریش یا کود کاره حتی 2.3 متریان وره بلند کرن دهیله افسرین لعوده اپراسیونین پولیسان بالا فرگه چیتر ببینن که چل اردید قومه او کاردکه. ولاتی هر وها دکارن راست به پولیس بالا فرگه ره به تیکتنا بشکوکه که یا لپیش یا ربوتی ره تیکلی داینن او تاولی برسوه که جه افسرین لعوده اپراسیونی جی بستینن. ربوت دکارن به ریا اخافدوانین چیکری پیامین دنگی بوشینن او لسر پانل که LCD پیامین وکه اپراسیونین پولیسان لپیشکتنی جی نشان بدن. بری بینرین هجا لناوا مروان یک جه نخوشین هری زیده یم بیش بگمان نخوشیا گورین لسر گرچی که یه اف نخوشی لهر چار آلین جانی تیدیتن لی هناکی نخوش حتی جوی نخوشی خلاص دبن به یک کوتنی رح جوان دچه ل سریلانکای و جاری نخوشه که کل سر گرچکین وی کیوره که بقاسی 5 قاتی جه گرچکی مستر هات دیتن او نهاج او نخوش باشه. سریلانکا گوولاتکی آسیای باشوره رکورا کوری گرچکی یا هندستان و پاکستان شدست وان درخست. بیششکن نخوشخانه یا لشکری یا کولومبو به عملیات کوری گرچکی یا لشکری تقاعد بویی کانیستوس کونج ایشستود سالی کوب درجاهی 13.37 سانتیمتر او گرانی 81 گرامی خلاص کرد. کور وکم ازنترین کوری گرچکی گوشبر درجاهی و گرانی خو جمروان هاتیه درخستن کتیه کوران آگنسی. هر وها هدیار کرن گو کوری گرچکی 5 قاطع گرانی گرچکی یا کسکی تمن مسنا. ده هفدیتنه که ده کنج دیار کر گو اوج سال 2020 و ایش ازک دکشینه او ها گوت. پشتی شوپاندن داوین جمن راهات گوتن پیوستی به عملیات هیا. que agora é registrado como a maior pedra renal do mundo. لآلیدن رکورا بری یا مزنترین کوری گرچکی لهندستانی بو. 2004 کوری گرچکی یب درجاهی 13 سانتیمتر شن خوشکی هات بو درخستن. Cálculos renais são massas. سال 2008 دجی کوری گرچکی یه 620 گرامی شن خوشکی پاکستانی هات درخستن.
بلی بینرین هجا لورنوچن ما بداوی دبن اد بجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شاد بختار